Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pangning tusiiku Allah aginan assalam akalilintad na kapipya ginawa na bunyu din naman bagi na langwan akalipadit to naguskan o akalipabuin na taman ko mga pagriyak na sampur na ako mga lakyakan. Apa pun apa memakai naging kaya mga idide maana maranausum sagi kun mambu mga rinarinaw na siat na ipahormat udi na ipililalilang saging kotwa lakyakan igirak kunatan tubitun na si desalindingi dilaw ayadin si Haji Rasul. Sabab ko, kaya mau gawi iya diundi kapakat kunduri happy birthday. Sa kataya to ipenghormata kenarkan apa makin genyo. Sa bunyu din naman buo di tetang kaisa studi. Sa sabab ko malambit so pamikiran akan na di tetag di asos tawarakum. Wassalam.
kasori na ukumiyakan abulay mawata na gumarani na ayan kau ano awatan ay dusarog bilang mawitap manginugo ay ulang uwan ako may nalaro pa kakilalagin gusto kang tinaradiyan adokong pagod kau ngayon ubedik kalo-kalo gumalo yun son kaya mo tinamasang gunin ay mayagipay na lewan ring na malalayo na tanan itong narakong pangam kaya ibetay dusarog bilang dikitawan wino gusto hindi man anaya bepuyo mi bubulog eran ngayakan narang beladin akan ko binetong alam binagudelo yung sutimpur magawa ko tampayin ay ang ginakakong kakal kayangan ng kung putaram taon kaya otuwag tandip po taring irosan alin delik taon at panaranong unot pa ay naran Awonu amamaro besadi ogem karasepi agi malakase imana kakawunot kadakun kapam angkawoni aina unahaziratul Adiman anakin tuwasalis padisamu naumi yauna ya amu nami numara agtu patam gusem gagau gending saben tugenat oh kali derak kakak dia ilmu pikiran topi yang gini kalah iya kia pamagde tang di kasus lain
kadin di madi narendin di marendin na ay panditaten ada salindingi delawa inosin yazin era di kukur matin namali wanna gudal Paum Pangain papangain ko kutuhin Sikain din Nesekain Idumay Adi Kadina apa ya gabunian mambegi nasairat telin saya kapiti aginawe kadeun rayon Orayuna budi silang adir kapagi ngadiin ayadin ide Adayun ninagu waya mi bubulo pakal diwana Tosanang kopi yang ginawa inaayipan depaten Atal mangudas padidegin kapi alu sarana wasisai dihitam Buaya namanuna pegaya bun si mengudet Pembayan ada di panganuna na lembe peninun Awunan nolang wabang sanian Aidu sarung bilang Napaka penganun Tauna engkau mangudeng kakabing deragedung sang Arai nauna besar kapangan nun kadera detu anan para susabeng Ayai beung sama kagiling nalmanunem pengin Tedaun siditu simberagedung nagu sakep Ngalino ni matayan segering nama sesempurna Karena buki mengudah tatagun dinaning saunayan
ada topakarang kuno nanen gering tengah taino sisi unagi dia tamang koli langit ada yang tahu yang nagustaki apa nganun ni bentogi tale hilang koyar ai dos robe dia hilang kali ame penedun lagi rusalinde amanti bibi rami yang ainun reko itu pantun darakan nik bang togi hazir era sole saling ngidele kagiya mi pen roga bilang nama anganung kailin name penedekina ikana besakan pangen kangainun ni perintis asli yang nakagi amminya urang Mantia bibilik pada orang teman